Mi kajing snam, kajing yap, kajing mensau po kari Nepal. Kadau kadai namar ba kari Nepal kelakang. Yagi kato kane gilat patai kubor ke kentup nadu ke Facebook, ke Instagram, ke WhatsApp, ke YouTube bat ki giwei. Ke pelong yi kena samla bat giwei ke babun ro. Ke tip kum ke genset. Ke pelong ya kajing ki hagi bentai ke babun ba jong kari Nepal. Ke wala penyap adu ar pungut bat mensau palat ar pasan pungun. Tito mentang ya snap company ia kena kubur ringkon ke bade halor kari Nepal. Kajing ki persa ia di sosial media po Nepal lihat tu bakat prangut ki beriu kelayam berpalat ars pak san pungut beriu kila mensau namar bagi pulit dah Nepal kelasiat ia kali air penbitai bat ki kalir bat ki kuli rebar bat ki penankam dak sulai ban penpra ia kena ki bakambun ki di samla ki persang berung tu ru spo parlimen ha kajing ki ak skiningkong halor kajing kang ia di sosial media lanai kilat patai kubur ha katai kari Nepal. Ke kubur jong Himalayan tang lihat tu bau wei unoy ki gensets lihat tu bau laklat no katba katu kat nengut kiwei pat kelamansau kata po New Baneswar hapo kat Semandu kabdai kenong ba jong kari Nepal bat ha kenong ba Damak kabron po Japa district kabron ha kejela Koshi ha kathan mingi jong kari ha ka ba ki jingi ki kinang jur susu ha kati kathan ha ka ba ki kathan klotip kum Damak kadai ru kasnong trai jong menteri rang badu jong kari Nepal katau KP Sharma Oli panagalian ke office jong Kathmandu District Administration DAO kelapan bena ia kapakang senong nadu kepor kat arsteng sengi hadu kepor sipo wajan mit kata menin kasengi kekum kubor ratip kum ka Himalayan Times kletu bak sipai jong ka Nepali lane kari Nepal kilabu ban kersan gibor pahra halor kinungi ki kibalait ban her thama gi jaka belakang persya bat gi jaka jong ke federal parliament hagani katayo beladam kari Nepal kelakang persya ilat patai kubor kata kentup ilat patai kubor kum ke Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube bat ki giwei bat kanai ke jingkang social media kal terekam nadu ke sauterik naiwing daga batmu yak platform ki bomsem register bat ke sarkar Nepal. Kasorkar kelaong bagi nengok penangkam sosial media. Kibadon ni ka ID tok kila pensa priang ni jingkren. Kata ke jingkren sun bat kubur lamler. Bat kila ikam tok bat kigiwei kam runar. Link bagi kato kene platform. Kilat peti kubur jong than klitu bagi nongya ki keliyat. Pajba apot Damak kabadai ke cinong jong Prime Minister jong tegeri. Bat kumjuru siapa Damak chok siak office jong ke municipal. Dag batang ia gadur jong menteri rang badu kari katau KP Sharma Oli bat persang ban penpraru ia kerdop jong ke municipal ki pulit kila tuklar dak kuli rubar haga ba wei un saujur ki nong ki kila tangru ia kato kan ki tuk kabal penjur ia kajing ikan an ki nong ki kila kawang dik tanat deng bat ki bilot dag ba pertap man persya ia kam bamsap jong sarkar bat ki donru ki balarung wat sekijaka jo ke parlemen kat kum kubor na po Kathmandu pus ka Himalayan tan kletu bagi het sarkar klapatai ka jinglong jingman kum ka bajenjar bha bat ki bor pahara kirang persang ban penbet biang ya ka jinglong jingman kat bagi nang pentikna ya ka jingsingan jong ki rupat ba nalor ka Kathmandu ka badai ka wei na jaka belasakta ki giwei pat ki jaka kata kentup ya ka Japa kisam lajan ke pelong ru ke jengaki apo Pokhara, Budwal, Chitwan, Nepal Guns, bat apo Biran Nagar.